Charles Nikindahayo ndi umuhanzi w'indirimbo ziramya Imana nabatumiye muri iki gikorwa gikomeye cyane cya Rwandan Christian Convention giteganyijwe kuba ku matariki 5, 6 na 7 z'ukwezi k'umunani. Murakaze neza muri iki gikorwa cyo kuramya Imana mu bumwe n'urukundo. Yesu abahe umugisha. Data, uwo gushimwa, shimwa mwami, shimwa mwiza, shimwa data. Ndabararikiye cyane mbikuye ku mutima muri Rwandan Christian Convention izaba ku matariki ya 5, 6 na 7 z'ukwezi k'umunani. Tubararitse n'ukuri mbikuye ku mutima, ndabasabye ngo muzaze tubane turamye hamwe. Mu kuramya Imana habamo ubumwe, habamo gushira hamwe, habamo kugira umutima umwe, habamo kugira umuco umwe. Nibyo tuzageraho uwo munsi. Muzaze turamye Imana by'ukuri nk'abanyarwanda. Imana ibahe umugisha. Turabararitse. Murakoze.